जानो गोनां फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिलाथि गिदिर गोजाम दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोन। थांखिया बिटिसि दखल खालामनाय। बिटिसिखौ जेरैखि जाया जायखि जाया राहाजों दखल खालामनो थाखाय थियारि बिपिएफ राजखान्थि हानजाया। दिसपुर नागारनानै नुनो मोनगोन बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव भिआइपि भिपिआइपि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ। दिसपुर नागारनानै बाहागो लागोन बिलाथि गिदिर गोजाम दैदेनगिरिफोरा बिटिसि बिसायख'थियाव बे रोखा जादों दुर्गादास बर'नि रावाव। आमार लक्ष्य और उद्देश्य होइसे सिक्सेसफुल बिटिसि आमी बिटिसि खन दखल कर। प्रमोद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि मोसा नेरलायबाय थानाय समावनो दुर्गादास बर'नि रोखा बाथ्राजों इन्ट्रि। दुर्गादास बर'नि बाथ्रा जोंनि थांखिया बे बाराव दिसपुर नङा बिटिसिसो। आमार लक्ष्य और उद्देश्य होइसे सिक्सेसफुल बिटिसि आमी बिटिसि खन दखल कर। जों बिपिएफआ सा 15 एमएलए देरहानानै थांब्लाबो दिसपुराव सरकार दानो हाया। नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय समावनो जों बिपिएफआ 12टा मासिनि गेजेराव मोन 12टा मासिखौनो देरहायोमोन, नाथाय सरकार दानो हाया। नाथाय बे बाराव जोंनि थांखिया बिटिसिसो। आमार जेहेतु आमी एटिया 15टा एमएलए समष्टि আছে बिटिसित 15টাৰ 15টা জিকিলেও আগতে আপোনালোকে জানে 12টাৰ 12টাই বিপিএফে জিকিছে। তাত সেই 12টাৰে চৰকাৰ কেতিয়াও গঠন কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে সিক্সেসফুল বিটিসি আমি বিটিসিখন দখল কৰ। बेराफारसेजों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया रोखा बाथ्रा बिटिसिखौ जों बासायगोन, सिगांनि बायदि बिटिसि खालामफिनगोन, जों सरकाराव फैफिनगोन, आं दिसपुराव थाङा बिटिसियावनो थागोन, गोबां आसनि लाना रायजो राजाफोरनि सेराव थांगोन होननानै सोलोबोलो खालामदों हाग्रामा महिलारिया। 2025 जेने तेने बिपिएफे सरकार गठन কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়ত আমাৰ বিপিএফ দলৰ কৰ্মীসকলে কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছে। মুঠতে যেনে তেনে চৰকাৰ বনাব লাগে আৰু বিটিচিটো আমি আগৰ নিচিনা বিটিচি জীয়াই ৰাখিব লাগে। চৰকাৰটো বিপিএফে কৰিব, এইটো 100%। বিটিচি চৰকাৰ অহাৰ পিছত বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বা গৰীব দুখীয়াসকলৰ কাৰণে বা ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে কি আঁচনি লৈ পেলাই আমি কাম কৰিম, সেইবিলাক বিষয় লৈ আমি গ্ৰাছৰুটলৈকে গৈ আছোঁ। প্ৰাইমাৰী লেভেলত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম। নাযায় মই বিটিচিতে থাকিম। जेरैखि जाया बिटिसि दखल खालामनायनि सोलोबोलो जुजिदों हाग्रामा हानजाया। नाथाय बे बारनि बिसायख'थियाव नुनो मोनगोन बिटिसियाव बिलाथि बिजाथिफोरखौ। नुनो मोनगोन बिपिएफनि हाई प्रफाइल दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी, नुनो मोनगोन एमएलए रबिराम नार्जारी, बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारी, एमएलए सरन बर', बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बायदि हाई प्रफाइल बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा ओंखारगोन बिटिसि बिसायख'थियाव। दैमारी নিজেই কৈছে প্ৰয়োজন হলে তেওঁ এগৰাকী 10-15 বছৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু তেওঁ দলৰ প্ৰয়োজন হলে মই নিৰ্বাচন খেলিম। ডেফিনেটলি তেওঁ যিটো সমষ্টিত খেলিব এটা সৰু এৰিয়া লৈ তাত কনফিডেন্স বৃদ্ধি হ'ব দলৰ। আজি চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়াক তেওঁৰো সম্ভাৱনা আছে খেলা। ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, আমাৰ থানেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক। नै दाखालिसो बिपिएफनिफ्राय मोनसे समनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिपिएफनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बरगयारी, नेहाथारि प्राणजित बसुमतारी, गौथुमारि नेहाथारि अफजल खान बिथांमोना बिपिएफ नागारबाय। थेवब्लाबो लोरबां नङा बिपिएफनि एमएलए दुर्गादास बर'आ।
दोलोआव थांलाय फैलाय जाखायो बे रोखा सासे दैदेनगिरिया थांब्ला एसे लोरबां जाखागोन नाथाय राजखान्थिया रावखौबो नेना थाया ना এইটো আসলতে অহা যোৱাৰ সময় আৰু যেহেতু নিৰ্বাচন আহিছে বহু নেতা আৰু কৰ্মী নিজৰ ভৱিষ্যত চাই আৰু ভৱিষ্যত চাই তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিৰ্ণয় কৰে হয় এটা দলৰ পৰা এজন সাধাৰণ কৰ্মী গলেও যেনেকৈ অলপ হলেও ক্ষতি হয় খাম্পা বৰগয়াৰী প্ৰতিষ্ঠাপক এগৰাকী অন্যতম সদস্য বিষয়ববীয়া ডেপুটি চিএম কিন্তু তথাপি দলটো কাৰো কাৰণে ৰৈ নাথাকে মোৰ কাৰণে কাৰোবাৰ কাৰণে দলটো ৰৈ নাথাকে बिथाङा बुंथिदों BPF राजखान्थिया जोबोद गोख्रों जाना दं जेराव मोन 40 बियाबनि गेजेराव मोनसे बियाबावनो सा 5 सा 6 बिजाथि आर'जलाइ गथायदों बेहाय 2 लाख रां होनानै अब्ला सानना नायदो BPF आ बेसेबां गोख्रोङै दं আপোনালোকে আচৰিত হ'ব এটা এটা সমষ্টিত 5খন 6খন 8খনলৈকে এপ্লিকেশ্যন হৈছে য'ত নেকি 2 লাখ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তাৰ পিছত 8খনলৈকে আবেদন হৈছে দলটো দুৰ্বল হলে কেতিয়াও ইমান আবেদন নহয় মানুহৰ এটা বিশ্বাস হৈছে যে BPF দল পুনৰ ঘূৰি আহিব नाथाय बे समाव सोर जागोन फैगौ BTC बिसायख'थिनि गुबै मासिनि उनमोनथाया सोर जोब मिनिना खुंगोन 35 लाख सुबुं थानाय BTCखौ बेखौ सम सफैब्लासो मिथिसिगोन नाथाय बे रोखा फैगौ BTC बिसायख'थियाव नुनो मोनगोन हाई प्रफाइल BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ दखल खालामथारनो थियारि BPFआ BTCखौ